ngule ge daso nusi tulu nyun orum abu bertulu taya to ngo hang ure so mul do namam ngo ge nyil do den ham ngosol nulag taga so gota den la al taya tebka ngo nule mune nyi so gnyo boye mun pala o ge nyera pa ne mun pala ngo lodar takarja ke ngo abteni ko nia ko harin ko rendo tado ko dopum dodum dol pako nyibi anyar ngo meluo koma ngo ate o ke dodum ge dumpa patek tebu burakara ngo emina kara kakab ngo abe kara saanya ngo ane teceyaka ngo oto ngo ga ane abe sile tu klopin benyil dotel ui opo panna nek domab anya te benyil done algolo karoi ga da pochu kotab rendan domab retab ma kotab bonge tolo ga jisuk emina cempar 1969 ke leku polo ngo tolo ngo kristana sul dopku ho akar aro teni ngul karang am lohya dadub nyidu nam tulung me anyot poku o nyil ngo kristan sul dot kugel allo golo tader tang me council of minister do le puyetel 1982 November baro tariho conference conduct map ongo gyaro tarihalo dev tologa ngotak del he etas mul chapa oga techu bi damu he la ya ma nyuru nga tagap tab chapa o chapa sune oyum gyaro le puyete baro soro conference hall baigal tang sa bu chairman sugden bonying silong ele nokbak ngo organizer chairman dor boindo kam ednya go kum kunama ye deg jitanel nabum tadi jila porisid member ngam chairman solai tabak ngo allo mo 12 ge 13 14 hagub dog odo pekul tologe teni kolug siang khum taltaya kunama teni lamu je bunya alum nyo pamin sul nyema nyimin sui ban teni dok so kompuram yo sek po baria tau mujug dok to so chido do ya modia doi o nyema nyimin sutar to ko bibu min skuna do nama o ngotapa nama teni ge witness ke kotilari isikal oge mujug ciho patatak hebene tapekul hongol begum heyiloka hedega bunyi len moinoka teni ogo bunyi sun moi teni pudum nomye hegin nomye ogo bunyi nama teni pudum panek ab teni pudum am nia dum silal nia ko ngula pudum dan hegin dan lurum gadnak tama gadnak elbeyam o conference 14 alo khotam tukul 15 alo mo murob gay kun are lo kasi jing sinyi solnya pudum dum asob son banya do mayu kulak mul teni ge simbula katum de pad me bni lo kam lug melin de bni pa me na ngo ketel 15 o itilal November 16
alo ga ngobo piasa merap gain sobo piasa sam ngodung doma sa ngo merap gai o merap kuna amme ho pik bo piang amme ho tukul o ko kuso he bunyi lo katama samna tama kam merap gain 93 yo ngo tama kam tama kamalin kol tama ka kop bola ke pican ngo soruap kerledam o ga amme khopi kul he bina kasi tingpo kagum I kubo bola al lurum bisa ogum mana ngo 2001 lurum mamarok lurum mamatelo legam lukhungam ni masuk kag jardal muidam pa ngo lukhungam kamak nhem lukhung he so sila o nhem lukhung si nhem ganam ngo so gagdan si nyega ganam he si manam hamel dotel ngo o keng soma hul madub nyitkul soma keluar munur nyokuma he punya soma saja tu munur bina keluar melindam nyitai mun so ala ke so biar cik osong ke kono bis biku selalu nyidul dotel so nyok buma bunyiam patah kapit ke di bawah tel pitch tel coba teluka ale al suhulur nyoma bunyi ke di doma koloni mendem si sopong api total dumru si sosap tel si osong ngacom kaptel kak o ka nernyokma bunyi ku ngam abo lo ke ogo mal maka ko blai mena me tertel so pat so samngo sen de melin gai so maka so ut bala unyo tatel so tbo ut so nyo bo unyo ta ne men mala sie men nanala ngo melin nama o melayukul ngoko kuso aku nusu gamega medeku bolo luamuyum da malo mena so si koluk uduma so lopong ayu citel huhi ayu ngalu dab nyima nalin dab nyima tesu puma pumpu tulu dab nyima menyetel ngoka katel sepi tu pandem nyedem mata mu tak lu tedap he singo udum modify oge kulai si yer lo matalam ngul ijed do maja pa khala tumle tel ba'don pa khangam kam talam ka so selu tel so letel so ura so talutel o talam kango danyam apudab oga ba'dab ya ba'dab talam talgab kango melin pan ho ko kisongo o ketukul boso ngoeb yidul dotgal nguluk tabu piknik ke Bali jan bol 2008 to piknik do rob nyan bolo gabe gum ke ngosu ni do nguluk nusu sam hogal ka cintai nuyu nyol don bo nyemam nyol do ma bo nyema ogup ka cintai bena ngobolo ge abbo kum beglail ngule aso nyem tulug so jenjab gagden rini ka apyamam nyol don bonge kagadup nyol do ma bonge o kengam kegemadap ngule melinum la alo kenge nyet bonge hun lo mel gemdap jege yan bonge o kelo rupa lo mel gemdap kene nusi simbol gap ngul melin panla o ko kisoge ngo dodu tagal ngam ka papel 2013 Februari 2 tarikh chief min alo ke tuki sabuk chief minister present ka gajat
ngam sagali tolo elite society nge bengya tolom certificate nomen go nyela jitel jipunala ngo certificate tarap dogad na tolong sabag jinama ebla oge koku soeb nyitar tukul ngulag nusi ganyi hope matar pekul apa tenegam 2022 ngo apa tenegam ka artificial pudoma melinjip nusi ngamete kuma anya ulu sama legamapna oge bemel ngo deg do dosu ye ga ka akam bonusi nge ye ja kam ka oge main pa beda ak main macol bilu boga kadoma ngo mul melin tetel ngo melin nama gesam ye nyate do oge go sen genam oge ye mapun to boga kadom oga ngo entar tel sol nuleg taga se khir belin gaina begini ngo nampume pagahi bungam kangol merob lail pegang ni asia guk punya pegag tertayana ngo deb nampume pagahi bungam kamelin oga metel ojulo gema benyel kata ramana leunyi genek kelunya ni asia lala leunya ni ak gab leunyam mingku benyel kalunyi tertayo ko kuna ngol puru emoga si jalunyam lunyi go lama nam go labes doma Allah dada melin tema penal bela oga ngo kenge ngo so le go gen sieb ye gni nga nusi nga doden ngo ai masya nama do penyelo kanul kapel ya mebul memdab bepa gainala oga nule majak kam gajak ka ijat do mada puin pupin da matel kaptain mada matel gama baka nusu nga ab ni jidenyi mem da pacha nga pacha ji jab ab kun gadab medab heb gama ba aldab kadab kangam da matel ganyata ka oga ngo sole gose pa oga aram ngo gopu mana madod na pa halok ta godom nyil goy na pa godom nyi makom nyil ngo dum sutte tai kun la so leg benam so ga oga tan bo mulu nge albaka tatel eja bo nyi mun ka so leg ngo go sam so khap dom ga den la jai hin joy nisi joy arunachal